ishaka ubutwari ibirangwa muri mwe twirinda gutatira igihango cy'abakurambere kubaka igihugu cyatubyaye aho zari imisozi y'igikundiro kuri ubu yahindutse icyangiro warangabiye mwira wanje kuri ubu yabaye kibona umwe icyizere cy'ejo hazazayo kizagarurwa n'ubumwe bwacu. Ahari mu karere k'Irundu haje gutangizwa ikoni cyo kurwanya bwaki mu muhana w'Irundu ku Gihanama. Uyu munsi niwo munsi wa mbere baba batangije kurwanya bwaki hano muri uyu muhana, dore ko abana rero bitabiriye baje guhabwa igikoma cyo kurwanya bwaki ikomeje kugaragara mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bitewe n'ingaruka z'intambara. Tubwira amazina yawe n'uyu muhana mutuyemo ndetse tubwire nuko tubona abana bari hano benshi ndetse n'abasaza hano. Jambo rya mbere ni Paul Mutagora arinje bya tuye ku Gihanama Irundu. Hano mwaje kwakira igikoma? Aha twaje kwakira igikoma cyo kudusaidia. Kera ntitwari tuzi amakuru y'igikoma habanamba, ariko noneho galero bwakigiye kuba Imana ikora umurimo itanga umurimo mu mahoro. Dushimye amahoro uyu muryango w'amahoro watwoherereje irigabo kugira ngo turengere twoye gupfa. Ari abasaza, ari impinja, ari abakecuru twari tugeze kure. None Imana ibagasanire ibaha umugisha, mugume mugwize ntimukibagirwe nanone uyu muryango aho dutuye naha mujye muhora mutwibuka. Murabona n'abana batuzunguruse imifuregira rembye, hariho abandi barembye cyane. Tubashimiye ibi mwakoze murusheho kutugwira. Tubibutsanye dushimiye n'uyu muryango wa Murinda watubyariye uyu mwana w'umukobwa akaba yibuka iwabo, akaba yibuka kutwibuka. Imana imuha umugisha, imugasaniye turamushimiye cyane. Imana imugasaniye ahora twibuka nta kibagirwa. Uyu munsi niwo munsi wa mbere mwahawe igikoma? Uyu munsi twahawe igikoma wa mbere. None murasaba iki? Twosaba nyine ngo bagume barusheho kuguma kutwoherereza kuri iryo gabo turebe ko abana bokomera iriki bakarihuka. Turashimye Imana ibagasanire baho umugisha. Bizabikira amahoro nasohokeye Irundu aho niho nasanze ababyeyi batwakiriye baratwishimira aho hantu turi mu mahoro. Nubwo twataye ibyinshi ariko twarafite baratwakira cyane. Nshimiye uwatuvugiye aho tutari kwivugira hamwe n'Imana Antoinette watuvugiye tukaba tugeze kuri uyu mushinga w'amahoro duheza aba bana aho inka zashize Imana ikatwibuka tukabona izo duheza abana ba bwaki, tukabona habe n'abasaza bacu nabo bakaba bahaye babona icyo gikoma. Turabyishimiye kandi dushimiye uwo muryango watekereje neza cyane cyane abatuvugiye bakatugereraho tutagera hamwe n'Imana izibashoboza. Murakoze kutugirira neza. Uyu munsi rero niwo wa mbere mwahaye abana igikoma no muri uyu munsi niwo wa mbere twatangije ibikoma kuri uyu musozi w'Irundu. None rero mwifuza iki n'iki mwabasaba? Twifuza kuko bakomeza kutwibuka kurya neza batugiriye uwo muryango watwibutse n'abo bakobwa bacu. Imana ishimwe kuko yabaduhaye bakaba bari mu kwiga bakamenya bakibuka iwabo bagakorera ababyeyi ibyo batari kumenya. Kuko mubimenyereye rero iyi ni TV Umurage ikomeje kubera mu karere k'imisozi miremire. Uyu munsi rero twabaye mu muhana w'Irundu aho twasanze Masoso Antoinette akomeje kurwanya bwaki mu mihana igiye itandukana. Masoso Antoinette, mwatubwira uyu muhana murimo ndetse n'ibikorwa mwaje kuwutangizamo? Uyu muhana turimo no w'Irundu aho bita ku Gihanama, twaje gutabara abana barwaye bwaki dutumwe n'ishyirahamwe ryitwa Amahoro rya bene wacu riri muri Amerika. Badutumye kuzana irigabo ry'igikoma cya buri gitondo, nubwo tugitanze ku manywa niyo masaha twahagereye. Kandi ko murabona ko abana ari bakeya, baracari bakeya kubera ko hari umunsi wa mbere n'ababyeyi benshi ntibari bahari, bagiye mu biro kubera ibintu zahabaye muri iri
impamvu twaje hano no kugira ngo twaje gushikiriza bano bana n'aba babyeyi abasaza igikoma twatumwe n'amahoro. ni ukuvuga uyu munsi muje kugira icyo mwise igikoni hano kuri uyu musozi. Twaje kugira igikoni, twaje kwafungura igikoni cy'igikoma cya buri gitondo. No kuvuga ngo saa moya n'igice abana batangiye kumwe igikoma bakarangiza nko mu saa 3 kuko ntibaza bazira amasaha hamwe. Saa 3 n'igice baba barangije bakagenda, amasaha 5 abana bakajya cyangwa saa 4. ni ukuvuga ngo igikoma mutanga cya buri munsi kizagira igihe kingana iki? Ntabwo turamenya igihe bizagirira. Imana itugiriye umugisha cyo gukomeza kugeza abana bakize bamaze kugera muri sante nziza. Imana n'iki imiryango turacyayizeye dufatikanye, Imana ifatikanyije n'amahoro, twizeye ko kino gikoni gishobora kumara iminsi. Murabona rero abana ndetse n'ababyeyi kuri uno musozi bacakiriye gute? Ababyeyi bishimye, abasaza mu bishe message batanze bari bafite umwuma, abana bagwaye bwaki, abana benshi bari hano bagwaye bwaki, ariko ejo mu gitondo bazoba bahari kubera ko ababyeyi bararara babimenye, bazoba bahari. Dukurikije n'ibyo tumaze kubona mu bikoni bya mbere, iki gikoma kabisa kiri gufasha abana. Twizeye n'abana bahakubwihana ko bazafashwa n'iki gikoma kandi kikabagwa neza, bakongera bakagira imbaraga mu mubiri. Amahoro Peace twifuza kumenya niba yabikorera hano kuri uno muhanda gusa cyangwa niba hari indi mihanda yifuza gukoreramo. Amahoro Peace izafungura ibikoma inyuze mu mushinga wacu, ni hano dufunguye no mu wundi muhano. Ariko Amahoro Peace isanzwe ikora ibintu byinshi kuva intambara zatangira, izitanga igaburo, izipokeza abantu benshi kubera nibo bantu dufite nyine, nibo bavandimwe dufite bakomeje badutabara. Ni muri ubwo rwego bumvise ikibazo cya bwaki bakaba baragishigikiye kugira ngo dufatikanye kukirwanya. Nabagira neza kandi n'abantu bacu n'abavandimwe, bizeye ko bafite uwo mutwaro, niyo mpamvu badutumye. Mwebwe rero muri hano ni ubuhe butumwa mwabaheza ukurikije uko mugenda mubona abana ku matere atandukanye n'imihanda itandukanye? Tutabafite ntacyo twakora, niyo mpamvu dukomeza tubiyambaza cyane kandi tunabashimira ku bwitange bakomeje kutugaragariza no kugaragariza ubwoko bw'abanyarwanda. Imana ikomeze yongere aho bakura, Imana ibahishe. Murakoze cyane televiziyo Umurage, turabashimiye. Mbabwire ikiri ku mutima wanje, ubumwe, urukundo, ishaka, ubutwari ibirangwa muri mwe. Twirinda gutatira igihango cy'abakurambere, kubaka igihugu cyatuzaye. Aho zari imisozi y'igikundiro, kuri ubu yahindutse icyangiro. Mwira wanje kuri ubu yabaye kibona umwe.